гуногунии олами биологии ифодаи табиатро дар қолаби табиӣ дорад. Растаниҳои гуногун, ки аксар хосияти шифобахшӣ доранд, бо ранги гуногун ба ҷилва меоянд. барфу чашмаҳо бошанд, рудҳоро сероб гардонанд. дарахтони мевадиҳандаи ёбоӣ ҳамасола ҳосили хуб медиҳанд ва барои олами зоологӣ манбаи ғизо ба шумор мераванд. طبق اندیشه علمان محض همان موضع دارای گوناگونی بیولوژی می باشد که اقلیم خاص خود را در اکوسیستم طبیعی حفظ کرده تواند، یعنی یک همبستگی عالم بیولوژی و زئولوژی و تکرارشوی معتدل فصلها مشاهده کرده شود. همین گونه دریای مشهور تاجیکستان کمراب از موضع زیبای همنام جاری می شود. تا حدود مذکور به دریا 9 شاخابی گوناگون و زیاده از 46 چشمه جاری می شود و از اینجا تا دریای سرخاب 500 متر مسافه است و جای ریزشگاهی است که از آنجا این دریا با دریای سرخاب همراه می شود. یک عجایبی دریای کمراب در آن است که هر فصل سال سطح آن گوناگون می شود. در ماه ایون دیگر، در ایول دیگر و در ماه آگوست دیگر و البته پی میبریم برای چی؟ زیرا که منبع نموی این دریا پیریخ‌ها و چشمه‌های کوهی می باشد. از آنکه در ماه سپتامبر چنین شتاب و سطح حرکت و جریان تیز دارد، صرف نظر از گرمشوی گلوبالی و تغییریابی اقلیم و امسال گرم آمدن فصل تابستان، استواری پیریخ‌ها تا حد در بلندی‌های کوهستان نگاه داشته می شود. дарёи камароб дар байни қаторкӯҳи қаротегин ва кӯҳҳои кӯҳи қоимӣ ва кабудкурум ташаккул ёфта шохоби чапи дарёи сорво ба шумор меравад. дар ҳавзаи дарёи камароб шумораи шохобҳое ки камтар аз 10 километр дарозӣ доранд 78 ададро ташкил медиҳад ва дарозии умумии он 122 километр мебошад. шохобҳои нисбатан калони дарёи камароб субодаӣ, ҷангали сӯхта, андар, деҳваз, кӯли об, паҳандара ба ҳисоб мераванд. дарёи сорво бошад шохоби калонтарини дарёи сурхоб ба шумор рафта 81 километр дарозӣ дорад ва ҳавзааш аз 1780 километри мураббаъ иборат буда 109 шохоби хурду калон дорад. мавзеи камароб бо масоҳати қариб 10,000 гектар манзараҳои зебо ва руду чашмаҳо салобати худро дар 4 фасли сол ба намоиш мегузорад. дар ҳудуди мазкур парваришгоҳи давлатӣ ташкил ёфта барои ҳифзу таҳкими ин мавзеи нодири табиӣ нигаронида шудааст. дар камароб беш аз 300 номгӯи растанӣ мерӯяд ки як қисми он дар китоби сурхи тоҷикистон шомил гардидааст. муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ноҳияи рашт дорои 37,000 гектар заминҳои фонди давлатии ҷангал мебошанд. солҳои ахир бинобар сабаби дигаргуншавии иқлим мо тибқи нақша чорабиниҳо ҳар бор дар мавзӯъҳои гуногуни хоҷагии ҷангал бунёди ҷангал гузаронида истодем ки тибқи нақша агар 15 гектар бошад ба ҷои 15 гектар 25 гектар бунёди ҷангал мегузаронем ки ин ҳам бошад дар ҳолати имрӯза дида истодем нашунамои хуб доранд. сабзиши онҳо қариб 80% зиёд аст. дар заминҳои хоҷагии ҷангали мо парваришгоҳи давлатии камароб паррандагон ва ҳайвонотҳои гуногун умр ба сар мебаранд ки имрӯз коркунони мо шабонарӯзӣ барои эмин доштани онҳо кӯшиш ба харҷ метиҳанд. дар ин парваришгоҳ зиёда аз 40 намуд гиёҳҳои шифобахши табиатӣ мерӯяд ки ҳар сол тибқи нақша мо онҳоро ҷамъоварӣ карда дар анбори хоҷагӣ дар соя хушк мекунем ва дар асоси дархости дорутайёркуниҳо ба онҳо бурда месупорем. чанде пеш олимони соҳаи биология дар бораи олами набототи мавзеи камароб китоберо интишор намуданд ки дар бораи хосияти беш аз 400 номгӯи растаниҳо маълумот пешниҳод менамояд. китоби камароб умуман тамоми ҷабҳаҳои ин минтақа геология, гидрология, гуногунии биологӣ, ҷиҳати заминҷунбӣ ё сейсмология ва гуногунии биологии олами наботот, аз он ҷумла набототи мевадиҳандаи даштӣ, гуногунии биологии олами ҳайвоноти ҳамин дараи камароб дар як китоби махсус, яъне бо ташаббуси президенти академияи миллии илмҳои тоҷикистон академик Фарҳод Раҳимӣ мо як сол
در مجموع عالمان در اونجا یک ماه تجربه صحرایی گذرانده این کتاب را پیشکشی مردم کردیم. البته پیش از این هم آموزش ها بودن. در فلورای تاجیکستان 10 جلده نمایندگان اکوسیستم های کمرو و سنگوار هستند. خب اکوسیستم های دیگر جاها هستند. در کتاب فاونای تاجیکستان هم نمایندگان حیوانات کمرو و سنگوار و دیگر منطقه های تاجیکستان آورده شدن. ولی امروز که شما در این ساحه که از من خواهش کردید سخنی گویم، یعنی چونین کمرو و چونین سنگوار در کشور ما صدها گوشه و کنارهای زیبا و پرقناوت هستند که ما هرچی بیشتر باید آنها را آموزیم. تا نه آموزیم قانونیت های عمومی اکولوژی و گیوگرافی، پهنشوی اکولوژی و گیوگرافی و مطابق شوی این رسانه ها را ما ناموزیم، ما راه های حفظ آنها را دریافت کردن نمیتونیم. شرایط مساعد طبیعی برای نشونامای رستنی در کمراب مهیا بوده. پیازی انزور، زلفی یتیمک، کوکوتی و ده نمودی سه‌برگه و چایکهک می‌سبزند. در پرورشگاه دولتی کمراب درختان میوه‌دهنده آلوچه موجود میباشد. آلوچه کوهی، سیبوی یابویی، نوک‌های یابویی، بعد بوشول که هم حاصل میتید، غوره دارد، بعد چوارق میگن، این هم حاصل میتید که این برای خوراکخوری همین حیوانات های وحشی بسیار مساعدت میکند. ما در حالت یک کم و بیش چینی شویو اگر در مجموع 100% همونجا چی داشته باشد حاصل نوکی، ما 30% اوی میگیریم برای با خوراک خرید میفروشیم. برای خوراک خریدن همین حیوانات ها باقی مونده 70% اوی برای خوراکخوری خودشون در همون جاشون چی نمیکنیم، چینیش نمیکنیم، خودشون همونجا میخرن، امور به سر میبرن. بعد مشاهده های چی میگذارونیم ما هر سال اینوینتاریزاسیون همه حیوانات ها ای پیرو رفته بچه ها میسن حسابات ها رو میگذارونن. متخصصان پرورشگاه دولتی کمراب برای حفظ و تحکیم گوناگونی عالم بیولوژی از روی نشاندادهای علمی و تجربه تکیه نموده کوشش می‌نماید که مساحت عالم نباتات و سرشمار حیوانات نادر زیاد کرده شود. مقصد اساسی پرورشگاه دولتی کمراب سمتی همین حیوانات وحشی و پرنده ها از آن جمله اساسیش برای گلماهی، برای خیسی ملای، برای بزی کوهی. برای زمستان گذرانی این همین گلماهی در پرورشگاه کمراب روز به روز جایگیر شدند. فقط نظارت سخت در دوام تابستان نوامبر را قانون ویران کنی به چشم نرسد. همین گونه گلماهی اساساً در دریاچه های آبش سرد نصرود، نمرود، خواجوانجی رود، غاریف، اندری، سنجون، معریف و هلند انکشاف می‌یابد که شاخه‌های دریای کمراب به حساب می‌روند. آب دریای کمراب از آب برف و چشمه‌ها و قسماً پیریخ‌ها سیراب گردیده قریب در همه فصل‌ها رنگش کبود و شفاف است. در این داخلی پرورشگاه زیاده از 40 تا چشمه‌ها موجود می‌باشند که این برای عالم نباتات و حیوانات به‌نهایت نقش خوب می‌بازند. از آن جمله در اینجا چشمه‌هایی هستند که نیز به طبابت انسان‌ها موافقند. چشمه‌ای که حاضر ایستاده‌ایم چشمه خوشلر نامیده می‌شود. از روی کار افتادگانی که به اینجا می‌بیایند و از همین چشمه آب می‌نوشند. این بسیارتر برای کسل‌های کودکانه سرخک در بدنشون می‌شود. بعدتر برای کسلی‌های معده، بعد کسلی‌های گاستریت که بسیاری آدم‌ها همینجا برده استفاده می‌برند چشمه را. ما در بسیار حالت‌ها این چشمه‌ها رو از آمدن سیل، ویرانشوی، از هر گونه چیزهای پرتوهای بیرونه دویم نظارت میکنیم همراه کارگران. و امروز که فصل تیرما است اکثریت چشمه‌ها کم شدند لیکن خوش نشدند. این برای پیشرفت کار ما بسیار مساعدت کننده است. یکی از نادریت عالم نباتات موضع کمراب در قالب طبیعی
арзи вуҷуд доштан аст ки садсолаҳо боз идома дорад. шояд дар назар мавҷудияти номгӯи зиёди дарахтони мевадиҳандаи ёбоӣ дар кӯҳистон муқаррарӣ намояд, вале асло ин тавр нест. зеро чунин дарахтон дар таъмини занҷираи ғизоӣ сам гузошта, аз ҷониби дигар дар паҳн гардидани намуди ёбоии дарахтон бо роҳи табиӣ замина мегузоранд. ангуре мебини ангури табиӣ аст, ангуре ки пур аз зебогист, аз олуча, себ, ангур ҳамаш якҷоя шида ҳамин зебогӣ ҳамин дараро нишон додааст. ин дараи ниҳбоғ мебошад ки мо ба ҳамроҳи шавҳарам ҳоҷиев муқимҷон ҳаминҷа кор ва фаъолият мекунем. оилаи занбур дорем, киштикор менем, ин ҳамин ангур дорем. дар нашунамои олами наботот дар ҳудуди назди соҳили дарёчаҳо ва дар мавқеи кӯҳдамонҳо бошад чашмаҳо нақши муҳим доранд. аз ҷониби дигар дар табиат ҳамаи растанӣ ва то олами ҳайвонот бо якдигар алоқаманд мебошанд. дар парваришгоҳи давлатии Камаро барои сердолу дарахт намудани қитъаҳои санглохи назди соҳилӣ боғ бунёд менамоянд, ки барои мусоид гардидани иқлими ҳудуд муфид мебошад. заминҳоро нарм кардем, хок кашидем овардем, то ки решҳои ба ҷои хуб ана инкишоф биёванд, ки ҳам хел мевои тару тоза мақсад ҳосил битиҳанд. мавзеи мазкур вобаста ба иқлим ба парвариши нок, себ, зардолу, чормағз, олу, тут, олуча ва полезӣ мувофиқ мебошад. ози ҷое ки истодаем пешвақт як замини бекорхобидаи санглох буд. мо бинобар сабаби ҳамин заминро ба эътидол овардан бо шаҳрвандон тибқи нақша шаҳрномаҳо баста шудааст дар хоҷагӣ ва аз ҳисоби дарахтони ёбоӣ оварда дар ин ҷо шинондан пайванд карданд ки ҳозир ҳосили инҳоро дида истодаед. а як замин қариб 2 ҳосил гирифта истанд. ҳам коша барои истифодаи чорвош мебарад ва ҳам дарахтонашро меваашро чинда ба бозор ва ба худаш истифода мебарад ва қисман ба хоҷагии ҷангал ҳам даромад мекунад. дар асоси барномаи озуқавории давлат мо қидға заминҳоро тарзи таҷрибавӣ ба ҳамин сохтор омода карда истодаем, ки инҳо ба тарзи сони худашон об меоранд, заминро ба эътидол меоранд, дарахтро оварда шинонда нигоҳубин мекунанд. мавзеи Камаров дар фосилаи қариб 40 километр тӯл кашида гуногунии олами биологӣ дар 4 фасли сол вижагиҳои хосаи худро дорад. хоса дар фасли тирамо ҳиҷрати парранда ва ҳайвонот ба чашм расида, онҳо бештар анбӯҳи ҷангали мевадорро ҷустуҷӯ менамоянд. тадриҷан бо боридани барф дар баландиҳо хирсу рӯбоҳ, гург, оҳу ба пастхамиҳо фуромада, аз паррандаҳо махсусан кап каме барвақттар дар соҳили дарё дар анбӯҳи бешаҳо маскан мегиранд. Камаро аз шимол то ҳудуди ноҳияи мастчоҳи кӯҳӣ ва аз ҷанубу шарқ бошад ба мавзеи ҳоид рафта мерасад, ки баландии мутлақи он 4000 метр баланд аз сатҳи баҳрро ташкил медиҳад. ҳайвонотгоҳе ки дар ин ҷо парвариш меёбанд, дар ин парваришгоҳ аз сатҳи роҳе ки дар байни парваришгоҳ мегузарад 300-400 метр тақрибан боло дар дохили ҷангалҳо мебошанд. ин ҷо тирамо, фасли тирамо сар карда аз моҳи декабр мунтазам дар ин парваришгоҳ корҳои биотехникӣ гузаронда мешавад. чашмае ки ҳозир мо истодаем, чашмаи Хишлар, аз ҷои истодагӣ мо боло тахминан қариб 3 километр боло меояд. 3 километр ай қаҳри шух мефурояд. ай қаҳри як шухи калон ай дар мебиёяд то ин ҷо омада якум ки ғелида мебиёяд то ин ҷара оби мулоими ҳасосе аст ки дар ҳамаи ҳолатҳо баъзе вақт чишмаи бирунӣ ҳам ина мегӯянд ба ҳолати он ки вақте одам хӯрок истеъмол менаҳад ҳамин об як стакан менӯшад тамоман хичат нақс ҳис мекунад. сарфи назар аз нашунамои мавсимии наботот ва зиёд гардидани дарахтони меваҳои ёбоӣ, муҳити ҷангал ба ҳифз ва парастории доимӣ ниёз дорад, зеро омилҳои гуногуни табиӣ мавҷуданд, ки дар сурати набудани назорат ва корбарии доимии биологӣ
таназзул имконпазир мегардад, зеро то рафт раванди гармшавии глобалӣ ва тадриҷан камгардидани боришоти барф ба табиат муносибати эҳтиёткорона ва дилсӯзонаро тақозо дорад. аз ҷониби дигар фақат зиёд гардидани масоати ҷангал метавонад фаровонии оби чашмаву дарёҳоро таъмин намояд. мо дар тараддуди акнун ба нашр расондани нашри сеюми китоби сурхи ҷумҳурии тоҷикистон камар бастем ва онро аз рӯи нақша соли 2023 дери дер соли 1224 ё 25 бояд аз чоп барорем, яъне нашр намоем ва ба хонандагон пешкаш намоем ки яке аз рукнҳои асосии ҳифзи табиат ҳамин аст. албатта барои ҳамин ман гуфтам ки мо ба зиёд шудани аҳолиямон, бо зиёд шудани майдони деҳаҳо мо бояд ки ҳифзи ана ҳамин гуногуни биологиро бештар кунем, яъне қувватамон зиёдтар мешавад ки онҳоро ҳифз кунем, ниҳол шинонем. шумо дар ёд доред аввале ки шӯравӣ барҳам хӯрдагӣ буд, шикаст хӯрдагӣ буд, яъне иқтидори энергетикии мо ба нол, яъне ба манфӣ омада расидагӣ буд. мардум ҳама рӯ ба табиат овардан, бештари дарахтҳору бутаҳоро буридан гирифтан ва яке аз ташаббусҳои ниҳоят бузурги пешвои миллати мо ки ман он вақто дар докторантура дар Киев будам, ҳамин дар телевизиони нилгун тамошо кардам ва аз радио шунидам ки пешвои миллати мо як ташаббуси бузург ниҳолшинонӣ, обод кардани кишвар, яъне яке аз рукнҳои асосии ҳифзи табиати мо ана аз ҳамунҷа сар шуд дар замони истиқлолият. агар ҳамун кор намебуд ва мутассил шумо дар ёд доред 10 сол 15 сол давом кард, алҳола ҳам давом мекунад. ҳамин намешуд агар нисфи бойгарии табиати мо нест мешуд. мардум фаҳмид ки пеш аз он ки мо он ниҳолро бурем, бояд як ниҳоли дигар дар паҳлӯи вай парвариш кунем, ду ниҳол парвариш кунем. зеро ки тоб расидан ба буридани вай 30-40 сол мегузарад, 50 сол мегузарад. баъзе расаниҳои сӯзадманд садҳо сол дар кор ки вай ақаллан 1 метр 1.5 метр шавад. барои ҳамин анами ташаббуси бузурге ки пешвои миллати мо ҳамун солҳои 90 сар кардан, яке аз хизматҳои бузургтарини ман ҳамчун олими биолог ва ботаник ҳамин хизмати бузургтарин мешуморам. тибқи феҳристи пиряхҳои солҳои 70 асри гузашта дар ҳавзаи дарёи сурхо 534 пирях то 1 километри мураббаъ масоҳат дошта, масоҳати умумии онҳо 393 километри мураббаъро ташкил медиҳад. масоҳати асосии пиряхҳо 295 километри мураббаъ дар қисмати шимолии минтақа ҷойгир шудааст. пиряхҳои ҳавзаи дарёҳои Сангикар ва Сорбоғ дар атласи пиряхҳои Тоҷикистон ки соли 2019 таҳия карда шудааст, дар ҳавзаи дарёи Камароб 15 пирях нишон дода шудааст ки ҳаҷми гуногун дошта, ғизогирии онҳо асосан аз боришоти солонаи барф вобаста мебошад. дар маҷмӯъ дар ҳавзаи дарёи Сорбоғ 285 пирях ба қайд гирифта шудааст ки 114 километри мураббаъ масоҳат доранд ва 217 таи он пиряхҳои хурд мебошанд. пиряхҳои ҳавзаи дарёи Камароб асосан аз рӯи намудии морфологӣ ба пиряхҳои водигӣ, овезон ва нишеб мансуб мебошанд. тадриҷан раванди коҳишёбии пиряхҳо дар ҳавзаи дарёи Камароб метавонад мувозинати экологиро дар экосистемаҳои кӯҳӣ халалдор созад ва ба гуногунии олами набототу ҳайвонот таъсири манфӣ расонад. аз ин рӯ бо назардошти хавфҳои баъдии эҳтимолӣ ба экосистема, мутахассисон барои дар қолаби табиӣ нигоҳ доштани ҷангалзорҳо ва барқарорсозии онро бояд сол то сол зиёд намоянд, зеро дар табиат ҳамаи василаи сабзишу инкишоф қонуниятҳои худро дошта, омилҳои таъсири беруна, махсусан инсон дар сурати ҷуброн пазир набудан, омили гуногуни манфиро ба бор меорад.
طبیعت کشور ما در تمام حیات خوجگیداری ما هم در استحصالات هم در استعمالات هم در تقسیمات نعمت‌های مادی ما یک نقش بزرگ دارند. یعنی